Vježba, mobilnost zapeša. Dakle, naša zapeša, naše ruke su najbitniji alat koji imamo. Pa je bitno da su mobilni zglobovi okolo. Dakle, ajmo ovako staviti ruke ispred sebe i sad ćemo najizmjenično raditi ovo. Zatezat ćemo ispružene prste i dlanove ovako, najizmjenično. Potpuni opseg pokreta želimo postići. Neko će moći samo ovo, to je samo znak da su vam ti zglobovi jako kruti. Dakle, nema brige, razradit ćete te zglobove. Znači, možete ovo raditi, možete onda skupljati prste, širiti, to je isto bitno radi ovih sitnih kostiju šake. Možemo ovo raditi, lijevo, desno. Znači, svi pokreti koji su u zapešu možemo ovako, pa unutra i možemo lagano za kraj lijepo kružiti prema van i prema unutra. Dakle, razgibavajte, pumpajte svoje šake i prste, zglobove i biti će vam zahvalni ti živci koji tu prolaze i neće vas boliti ruke niti će vam trnuti. Za još ovakvog sadržaja obavezno lajkaj ovaj video, komentiraj dolje trnci i poslati ću ti besplatnu knjigu Zašto vam trnu ruke.